हेलो एवरीवन आज बनाब लैसु पालक पनीर माने पालें शाकर लगत पनीर पिछे मैं पालें शाकर गोंधटो इमान भाल नापाওঁ लगते मोर हाजबेंडेও गोंधटो बेया पाय और एनेकुवा बहुत मानुह ओलाब सागे जे पालें शाकर गोंधटो बेया पाय किन्तु मैं केঁচাই सालाद बनाई खाई खूबेই ভাল पाওঁ तेतिया गोंधटो पोৱা नाजाय। एतिया मैं पालें शाकखिनि 2 मिनिट एनेदरे बइल करि ललो और तार पाছত ठंडा पानीत बा बरफर पानीत अलप समय তিয়াই थৈ मिक्सित पालें शाकखिनि लगते धनिया पातखिनि दि भालदरे पेस्टটো बनाई ललो। और ये केराहीत तेल गरम हो गल प्रथमते मैं নহৰু लगते अलपमान आदा दी भालदरे फ्राई कर लैसु तार पाছত पियाज और दुटा जलकिया लगते हालधि जीरा धनिया এইখিনি দি ভালদৰে फ्राई कर लोৱাৰ पाছত मैं पालें शाकर पेस्टखिनि दी दिसु और पालें शाकर पेस्टखिनि कालारটো চাব ইমান ধুনিয়া कारण घरत खेती কৰি পাচলি খোৱাৰ মজাই সুকীয়া और ताते এইফালে আমাৰ দেউতাই खेती কৰি খুবেই ভাল পায়। तार पाছত ভালদৰে फ्राई কৰি লৈ অলপ পানী দিলো লগতে অলপ নিমখ দি ভালদৰে উতল অহাৰ পাছত মই পনীৰখিনি দি দিसु। और इफाले चाकचोन पालें शाकर कालारটো इमान धुनिया হৈছে नुৱাৰ আগত মই দিলো গৰম মছলা লগতে 2 চামুচ ক্ৰীমো দিলো আৰু ক্ৰীম দিলে পালেং শাকৰ পৰা যেটো গোন্ধ ওলাই সেই গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু এতিয়া আমাৰ পালেং শাক খাব কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু সঁচাকে খাব কাৰণে বহুত টেষ্ট হৈছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ ইমানে এণ্ড লাষ্টলি থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং। Blah 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 blah.